Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Kaseng Henyo Trap Integrated Territorial Organization nega hito kalalaj ban ujor ejahar Halaban Police Station persya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ya Superintendent of Police ke East Khasi Hills District bat kumjuru ya ke Deputy Secretary syaka Sarkar Jilla ke Kongpi Jerwa. Haba keren cikilat pathai Khubor Presiden jongkani ke seng uba Donbok Dakar ula ong baka jing ujor ya ke DC bad yo SP kadai halor ke nongrim bakim shimlale AA ya ke jing ujor jongkani ke seng halor ke jing pen ken kendon jong ke BJP ha ke por baki pendong jing elang ha Assam Club Halaban ke bahab hapo ke Shillong South Constituency kad baka jing ujor ya ke Kongpi Jerwa pat ke badai ke Deputy Secretary syaka Sarkar Jilla kadai halor ke nongrim bakila kenno bakala ai jingbit ye ke BJP ban penlong jing yalang klem dak kedo ye ki kendon badai ban bot kumbangila kular ye phi ki pajba bala dagi disi kam shim action lane kam pensitam ye kita ki beriu ki ba yo permission lane ki ba pungkhenya ko to ka condition ka ki violate mo ye ko to ka jing penjalang kat kum ka to ka permission bu yo tangar bongot tengi nak kalian jungi kumbangi kular sipi pada ngila lej menta kasngi ban file syada kan ka FIR hadin nang ta banginya tersebut hagane ka FIR ngila komplain bangi ujor USP bat USP DC bat ya ka Kongpi Jerwa kepada ka Deputy Secretary jangko Home Political Department te hagane ka FIR ngila ya bu te nakaliang ke jangki polis kila sim statement yangi bakil ong balai PI komplain USP DC te nakalian jengir ngil ai pensai ke pasai tengi kentu ya ka police department ba sin ka sim ka ta ka statement yangi pide ru kan sim ya ka statement jung DC SP ba balai ki ai lat ban penlong bat balai bagi sngap jar baro is kata lakata sngi kim sim action ya kita ginong pengkhen an lani kita ge violator pat ya kita ba sponsor ya ka to ka meeting tengi ko abakaan kan long bikum jo bat ni dawaru naka police department bat naka laban PS bagai deban bu ya ka public domain ya ka statement ko jongi bat ya ka statement ban ai DC bat SP